Từ từ nào vẫn chim cái mi chu thermodynamics kong slai thermodynamics hi phunli in ten si chu la ka chen amasapik mi the first law of thermodynamics kong kha chim kai thim chu ni chen zai da chim tia chen energy ti mi thon nak tha jang hi sar kho jong slow ro kho jong slow te bel nak mi chu Bible ni akan chon piak mi chu zai zong viel te hi pathian ni sar ti se chu ti se chun Bible le science hi anikal mo ti ka se the first law of thermodynamics kan zo ti ka isolated system ti mi a umi chu isolated system chungi a umi tha jang thon nak chu ai theng kholo ama ning te sipeng chun sar khole ro kho jong asilo ti ka se e system kha phun thumin ten asithane phun khat nak system chu open system ti si ta chun nak kan fian kho deu nak deng ka van lak se chun kitli chunga ti kan ron ti kan thlet kho chun mai zong in kan lin kho e tha jang achunga alut kho achok kho kha open system ti si closed system ti mi tu chu matter kha alut kho ti lo ketli chunga ti kan toi kan thlit kho ban tu ka se te lo siman se lo achunga tha jang thon nak alut kho e achok kho ta chun nak an lak se chu mai bol na kha mai bol kha electric tha jang achunga alut e achiu na kha leng la ya chwa kha closed system tia au se apathum nak isolated system timia chun matter timi thil ri jong kha hlu kho le chok kho slopina alin mi alum mi thon nak tha jang jong kha sei man lu tar kho chu tar kho slo chuka chunga chun energy tha jang thon nak kha atharin sar kho jong se phon lo ro kho jong se phon lo timi kha thermodynamics phunglam pakhat nak ni akan chom piak mi si kan fiang kho deuh nak dinga hiti hin von then ka du tha jang thon nak energy le constant athleng bel lo mi timi le ramri boundaries sar kho slo ro kho slo timi kha von chia ka du chun secular science ni zaitinda energy timi tha jang thon nak hi an fianter tia chun what zaida timi lo kham fianter asnan Bible ni chun w panga in fianter nak atua secular science ni chun tha jang thon nak energy timi ka heat slo se thermal tin alummi alinmi rian tuan kho nak tha jang chol chak kho nak akam pe tu thon nak hul a pin mi chun light cheu nak jong si tia fianter Bible tu ni chun w panga chu kan thei cheu ko lai a hauda zaida khoi ka in zai ruang a zai cha a chun zaitika timi kha ansi Bible ni tha jang thon nak chu w panga in a fianter tha jang thon nak chu a hauda si zaida si khoi ka in da arat zai ruang a da chun zaitika timi hi achim tak tak mo zaitin da chim hi ka hin a foi ngai mi ta chun nak pakhat ka van lak lai a thi mi tak pum chu tha jang thon na angai lo ti chu kam fiang di chiu mi si energy angai lo asna te in anong mi tak pum ni chun tha jang thon na angai zaida angai te chun life angai cha si nun nak angai cha si chu cha chun energy ti mi tha jang thon nak le life ti mi nun nak hi ani tluk ti rak sa nga anong mi tak pum chu zaitin da kan hal kho tia chun lum nak angai achol chang kho chu chun rian tuan kho na tha jang angai chu chun cheu na achwa ti ta chun na azun che ti na khemu chu ti sia chun energy ti mi hi Bible ni zaida si ahauda si timi kha ahil fiamo timi kam van zom salai tha jang thon na
energy timi le nun nak life timi kha thlenton kho lang mangin manan si tia achung le kan chim chang ban tok khan energy le life na kha bible chon piak ninga chun Jesus Christ si tia kan ti kho zai cha tia zo nangan hlei liam hi paruka Jesus ni kai chu lam le betak le nun nak ka si ati chu cha chun tha jang thon nak chu bible cha ni Jesus Christ si ti kha kan chom piak chu energy chu zai teken da ai thok e khoi ka in da arati zai ruang ada si ti mi chu bible ni zohanangan pakhat chunga kan chom piak ki chu tha jang thon nak ti mi energy aslawa life chu aram thok te in aslawa zungzal aram chang mi si chu chu Jesus Christ in arami si zai ruang ada chu nun nak chu a her ti chun mi vial te ni nun nak am hu khona ding cha khana si ti kha bible cha ni akan chom piak mi se pan hi nak a thermodynamics phunglam pakhat nak ni tha jang thon nak chu ai thleng bal lo mi asi ti tha jang thon nak chu nun nak asi chu nun nak chu Jesus Christ asi chu Jesus Christ chu ai thleng bal lo mi asi ti kha phundangin chim kho si chuti se chun Jesus Christ chu ai thleng kho bal lo mi asi ti bible na kan chom piak mo te chun hep ruangan hlei thum mi pareta Jesus Christ chu ni zan le ni hin le azungzal in akhat zungzal ko tia bible ni akan chom piak apathum naka boundaries ramri ro khozong aslo sar khozong aslo tia akan ti phundangi van chim sia chun ser timi chu ram thok na si ro timi chu dok na si chu ser asi nak azon te le adok nak zon te kha ai khat te ka phundang income van chim thana sia chun dong ngei lo mi asi zungzal amun mi eternal asi tina khasi chu cha chun energy timi tha jang thon nak hi zungzal amun mi si ti kha chimdu nak si chu tha jang thon nak chu life nun nak si chu nun nak chu bible ni Jesus Christ si akan ti chu ti se chun Jesus Christ chu zungzal amun mi si ti nak song khasi bethamangan kullen ni amere tuma kaima chu alpha le omega amasa big le amadung big ahram thok nak le adok nak kasi tia Jesus ni ti phundangin kam van chim thane se chun pathian ni achim mi via te hi adok nak big ramri ansi ti kha bible na kan chom piak thani chu chu phung chim tu angan pathum a me hleli a pathian ni atu mi pau chu zungzal in amun ti kha kanghal zai man chap kho anslo i zai man zu kho zong anslo chu cha chun pathian bia chu a hau mat ni rem kho le chap kho slo chu veban tok ne ka thermodynamics phunglam pakhat na kan chom piak mi chu energy chu ro kho le sar chap kho slo ti kha akan chom piak ve chu cha bible le science man ai ka na kum lo chu thon na tha jang atim chu Jesus Christ si chu Jesus Christ chu ahram thok te jong na umi dok tiang jong om ding mi zungzal amun ding mi pathian si ti kha eka hen thermodynamics le bible anekal na kavan chim gudum si